Hej. Hej. Čovječe. A vidim, riješio si se jedne štake, a? Što znači da si spreman za ratište. A ne moraš imati baš obje noge. A, to bi bio čisti luksuz, a? O, jebem ti. Uvijek sam mislio kako je glava najvažnija, ali stražnica zna čovjeku zadat puno posla. Sad sam sve prošao. Ranije sam bio 2 puta, prvi put u glavu, drugi put u guzicu i sad je to završen proces. I fizički i intelektualno. Naravno, ovo drugo ranjavanje bilo je i teže i opasnije. Bogom te. Dobro, smirite se, za Boga. Dobro, smirite se i uozbiljite, no. Vidi se ti, čovječe, i nazdravi. Hrvatska je danas međunarodno priznata. Ajde, nisi ti više tamo neki djelivač i balkanski plemenski bandit, nego časnik međunarodno priznate hrvatske vojske. Živjeli, gospodine pukovniče. Živjeli. Priznajte, prijatelju, isplatilo se vratiti kući. Isplatit će se sve žrtve i svaka kap prolivene krvi. Govoriš ko da je sa žrtvama gotovo. Odahni malo, čovječe, bar jedan dan. Uzdravlje! Uzdravlje. Ej, jesi ti Ante Gotovina? Jesi ti moj mali brat Bore? Ovo je moj brat Bore, kojeg ja nisam vidio 20 godina. Da nismo ležali ranjeni u istoj bolnici, ne bi ni zna da mi se brat vratio i da skupa ratujemo. Pa kako si? Evo, bucavam se okolo s tom štakom, ko da sam stvarno ranjen. A bija sam siguran da će ti upaliti trisku ako si ikad u životu sretnemo. Jesam ti što god kriv. Jesi? Nije me ima ko braniti od starije dice. Svi su imali starijeg brata, a mene je moga klepnit kogod je tija. Mislim, ostaviti sestru i mene onako malešne. Ali svakom ko bi me izlema, ja bi reka, kad se vrati moj brat, vićeš ti, vićeš. Ja sam zna da što ti vratiti. Pa sad ste raščistili račune. Ajde, pozdravi se ti s bratom, a ja za tebe... Neka, komodajte se vi. Nisam ga vidio priko 20 godina. Zna ja čekat brata. Prepustit ću te bratu, ali samo da znaš. Sutra idemo generalu na južno bojište. Već preko sutra preuzimaš novu dužnost. Ali ostavimo da ti nešto od toga kaže i general. Evo prvog dokaza starosti. Danas će se cijela Hrvatska okupati u suzama. Kakva starost, čovječe. Dođe tako čovjeku. Krećemo ranom zorama. Ti sad ćeš valjda s bratom na večeru. Ajde. Daj Bog. A otac? Čača zna da si ranjena, ali zna i da nije teško. Sestrica. A jedna se ona naplakala za tobom. Znaš ti da ona mala sestrica koju si ka i mene ostavija kraj autobusa, sad ima 3 male dice. A čovječe, koliko te dugo nije bilo.
Imamo goste. A to su naši. Zaustavljaj polagano. Imoćani. Ne znaš li brže jedu, pucaju ili pričaju. S njima uvijek na oprezu. Bog, mi smo na putu za Grude, a gospoda časnici su iz Ministarstva obrane. Izvolite. Bog, general će stići svaki trenutak. Sinoć se zadržao u Pločama, pa je tamo i prespavao. Da je sinoć prespavao u Pločama. Mogli su ga ubiti. Izgleda da sam im zakasnio. Kos, kos. Ptica pjevica iz porodice drozdova. Kos je među nama. Slabo naoružana djeca pobjeđuju na prvim crtama, a kos nam sjedi za vratom. Sa domoljubima koji su napustili juna, uvuklo nam se i nešto ovih obavještajaca, Kosovaca. Moram sjesti. Natekle mi noge. Da vam pomognem skinuti čizme. Izut? A možeš ako ćeš znati kako ćemo i poslije nazut. Ovo se ne skida dok ne dođem kući kako ću bos ratovat. U stara vremena oficirima poslije bitke nisu izuvali čizme posilni nego žena. Kad ti žena skine čizme, značilo je bitka je gotova, pao si u njene ruke. Pobjediš neprijatelja, a njoj se dobrovoljno predaš. Gadovi gađaju dobro gađaju i imaju dobre informacije, mamu im jebem. To mi je ostalo iz stare vojske. Sinoć prije I dobro je da mi je ostalo, mamicu im jebem. Sinoć prije povratka iz Ploča dojavili su mi da ni za živu glavu ne koristim svoja kola. I kad su pregledali auto, našli su Kosov rukopis na upravljačkom mehanizmu. Tako da sam ostao spavati u Pločama. Da sam sinoć došao ovamo, jutros bi se sreo s vama dvojicom upravo u trenutku kad bi mig doletio. Sve su izračunali, ali račun bez krčmara. Reci mi, je li tu ovaj zapovjednik vojne policije Musić? Tu je. Uvedi ga. Ne, prvo nek uđu dvojica iz moje pratnje, pa onda on. Zapovjed. Gospodo, sad ćete vidjeti kakvog sve blaga ima u našoj vojsci. Zvali ste me, gospodine generale? Jesam, Musiću. Pa kao što vidiš, napravilo se malo nereda, ali ono najvažnije nije vam uspjelo. Sve trojica smo živi. Tvoj šef, ovaj pukovnik, je li Perak? Perak. On je zbrisao do Beograda
kad je saznao da ste provaljeni, a tebe je ostavio na milost i nemilost. Pa ne čekuješ valjda da ćemo mi s tobom ljepše postupati. Trebalo bi te ubiti ko psa. Samo zapamti. Ja pse ne ubijam. Vežite ga i vodite pred stegovni sud. Nosi mi govno ispred očiju. Majčicu im jebem da im jebem. Pa, pukovniče, mi imamo goste, dajte, organizirajte neki ručak. Na zapovjed. Molim te, nemoj opet tako službeno, molim te, na zapovjed. Ovo su nam prijatelji, mi slavimo novi rođendan. I molim te, reci Smiljki da nam donese 6 viskija s ledom. Gospodine generale, 6. Dobro si me čuo. Gospodo, bilo bi lijepo popiti viski na terasi, ali ovaj čumez trebao je biti naša zajednička grobnica. Zato, gospodo, sjedite. Šta su vam zlikovci uradili od prekrasne sobe? Jeste rekli 6 viskija? Draga Smiljka, 3 viskija za nas trojicu živih, a 3 za onu trojicu nas mrtvih. Ne crtajte đavla na zidu, generale. Ne crtajte đavla na zidu, generale. Samo ti donesi to piće, pa ćemo mi nazdraviti i živima i mrtvima. Je tako, gospodo? Gospodine pukovniče. Da. Nema kave. Bomba raznila. Dobro, Smiljac, naći ćemo se. Nije o glavu. Lako je meni zatema. I za me je lako, Smiljo, kad nema kave, nema ni za generala. I molim vas, ostavite nas same. Na zapovjed, gospodine generale. Na zapovjed? Pa jel se to ona malo sprda? Govore, ne. Kaže da ste vi rekli da je sad svaki Hrvat vojnik. Ona se tako i ponaša. Dragovoljac je, ne prima plaću. Ali nisam rekao da je svaki dragovoljac i član stožera i da može slušati i prisluškivati sve razgovore. Ajmo nastaviti prije nego se vrati s kavom, jer ta sigurno ima neke rezerve. Sjedite, gospodine. Vi znate da smo mi gorko fasovali na Kupresu. Ne dao Bog da nam se Kupres ponovi u Livnu. Odluka je da pukovnik Gotovina preuzme zapovjedništvo i obranu Livna. Zapravo se radi o zoni odgovornosti koja je duga 75 kilometara. Dragi Ante, ja ne znam šta je na tom potezu gore. Je li to težak i jedva prohodan teren ili stvarno nestabilni klimatski uvjeti? Iskreno govoreći, ja za tebe nemam uopće dobri vijesti. Osim da ti državni i vojni vrh povjerava tako velike odgovornosti, što ti može biti velika čast. Za početak imat ćeš 2 dobrovoljačke bojne i 1 bojnu 4. gardijske brigade. Sve u svemu oko 4700 ljudi i još nešto drugih postrojbi. Nažalost, za sad bez oklopa i sa oskudnim topništvom. Tako je kako je. Imaš neko pitanje? Mogu samo reći kako kaže vaša Smilja. Na zapovjed, gospodine generale, kad preuzimam položaj. Već si ga preuzeo. Onda ipak nešto osobno. Ako bih mogao na putu za Livno svratiti u Pakoštana da vidim oca i na mamin grob. Nisam bio tamo već više od 20 godina. Pa, je li on mene razumio? Ideš u Livno.
A gdje je to tvoje pakoštane? To je samo par sati zakašnjenja, gospodine generale. A mame na grob kasnim već više od 20 godina. A iskreno govoreći, tamo kud te šaljemo treba će ti i mamin zagovor na nebu. Čestitam na zajebanom promaknuću. I nek je sa srećom. Znaš kako kažu u mome Imotskome? Kad zovu magarca u svatove? Kako ne bi znao? Ne zovu ga da im spava s mladom, nego da im nosi vodu i drva. Evo, našla sam zercu kave. Na Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Vico, ajmo brzo u kuću. Brzo. Ante, stani! Čekamo, Ante! Mama. Evo me. Ante, stani! Ne tamo, Ante! Ante! Eto si se vratio. Jesam, Čako. Tako i treba. Jel se zna dokle ostaješ? Hoćeš li spavat? Nažalost. A bi. Di ti je brat? Jeste se vidjeli? On je isto gore u ratu. Bio je ranjen. Oba na istoj strani. Voli ti Bože. Pa ste s te smo grane otpale, Čako. A ti mi je sestra. Ovo su moja dica. A kako ti je ime? Ante kao i tebi. Mama i Barba nisu se dugo vidjeli. Pustimo ih malo same. Dođi. Ante, dođi. Vidiš li ima? A ne vidim te. A kako ćeš me vidjeti od toliko suza? Sad znam kakve su bile oči naše mame. Ti lice. Bože moj, pa ti si potpuno ista. Troje dice, kažeš. Jedan Ante.
živ si. Hvala ti Bože, živ si. I vratio si se kući. Kada ćeš se vratiti? Pa nisam još ni otišao. Pa mi možeš obećati. Umrit ćemo svi ako se ne vratiš. Ovoga se sjećam, ovo, kako sidimo liti na kućnom skalinu. Što ne ostaneš, barem noćas naspavaj se. Kao i barem moga. Ti to opet bižiš od kuće. Pa kući sam se vratio, ali imam posla. Važnoga posla. I onda ću ostati za uvijek. A ne bi sad više izdržao bez ovoga. Puno me je falile. A dovešću i ženu i kćer. Ima ženu i kćer. A mater nisi zaboravio. Sve ove godine i kroz cijeli taj tvoj život mater nisi zaboravio. Hvala Bogu. Ni tebe nisam zaboravio. Ništa od svega ovoga nisam zaboravio. Mnogi se najviše puca, to su Donji Rujani, malo dalje Čelebić. Malo iza ti je planina Cincar, ova sela koja se dobro vide su Donji Malovani. Ima dana kad je u svakom zaseoku drugačije vrijeme. Vama u Kupre će se uskoro spustiti snijeg. Da začepiš uši i ne čuješ pucnjavu, ovo bi izgledalo ko predgrađe raja. Lijep kraj. Divan. Ima dana kad se ovaj kraj pretvara u samo dno pakla. Ne znam kako je vama bilo gore u ravnici, ali ovdje je s prirodom muka. Kamen te dočekuje ko snop nabrušenih noževa, teren težak, negostoljubiv. Kako nama, tako i četnicima. Naši su ljudi neusporedivo jači, moralniji, ali ovi imaju tenkove, oklop. A pobijedit će ljudi i njihov moral. Onaj ko sluša srcem, taj ne čuje tuđe topove ni tenkove. Gospodine, dolazi neko vozilo. Evo, sad će izaći za zavoja. To moraju biti naši, ovaj kraj dobro pokrivamo. Svejedno stanite malo sa strane. Naši su. Bolje da ne gledate. Što se dogodilo? Noćas su ga četnički diverzanti zaklali pred samim selom. Dobro, kako se to dogodilo? Ili zaspao? Ma kakvi ni govora. Prišuljali su se, nitko ništa nije ni vidio ni čuo. Njihovi diverzanti rade samo s noževima. Ovo su diverzanti pukovnika Lisice. Odakle je momak? Moj komšija. Brat mu je nestao u Vukovaru. Ko će mu sad materi nauči? Taj Lisica je ono ovdašnji. Nije profesionalac, pukovnik JNA. Odgore su im slavili samo pukovnike. Školovani, iskusni. Odradili su im velike poslove. Završit ćemo mi taj Lisičin kurvin pir. Hoćemo, znamo mi kako se ovdje tamane lisica. Hoćemo sada roditeljima na oči. Jedna li mu mater? Znate li da su mu strgli krunicu i ugurali je u prerezan grkljen? Su. Naću ga odavde pa do groba. Kunem se svojom mrtvom materom. Ovo ovdje koriste krivolovci za lov zvjeradi. Kada se pokrije granjem i lišćem, postane potpuno nevidljiva. Gledajte sada.
A? Šta kažete? Dobro, ajde. Nije dobro. Ajde, dobro. Odvedite momka u zapovjedništvo i mi ćemo za vama. To s rodbinom treba sve dobro pripremiti. A s majkom ne žurite. Loša vijest nikad ne kasni. Ajde. Na zapovjed. Vozit ćemo polako ispred njih. Nek se ohlade, nek se malo smire. One gvozdene zamke u nas zovu trapula. Ovdje kažu samo gvožđa. Ta gvožđe su zabranjena međunarodnim ratnim pravom i to im treba oduzeti. A svi misliš da imaju samo jedna? Čudim se da se ranije nisu sjetili. Izazvali su ih ovi zločini, narod je ogorčen, bijesan. Za ogorčene i bijesne ne pišu se posebni ratni zakoni. Vidi, dobro, ja njih razumijem i njihovo ogorčenje. Ali zakone moraju poštivati, inače će sa mnom imati posla. Ajmo, Marko. Ajte vi doći ja za vam. Za ovo kratko vrijeme kad je došao. Već se vidi da je mnogo bolje. Pa vidi se po dočasnici. Njih je prve pričepio. Neka, tako i treba. Bolan dođe diverzant i zakolje stražar. Pa koji diverzant? Zna, prolaze kroz naše bašče i dvorišta, pa to ti je samo komšija, jadan ne bio. Ko drugi može doći zaklat me u mojoj bašči? Samo komšija. Mene brine ko može uopće zaklati. Blagoslovljena ti među ženama, blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marija, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i čas smrti naše. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama, blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marija, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na čas smrti naše. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marija, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na čas smrti naše. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Da ovdje vidiš što je. Ovaj barem kod kuće ostao je svoje mrtve. A onaj stariji, jadna li sam, niko ne zna gdje je nestao. Kažu Vukovar. Ne znam mu se ni groba, ni pokoja. Ni ja ne znam gdje je Vukovar. Zašto sam i rađala? Za nišane, čaki. Nemojte dalje. Nisu samo jedna gvožđa. A i ovaj, što se dere, nije tamo sam. Njegovi su sigurno blizu, jer nije došao sam, a puštaju ga da ovako crkne. Pa to ti je stoka. A taj neko je u velikoj nevolji, trebalo bi mu pomoći. Neka mu pomognu oni koji su ga tamo doveli. Zašto bi se mi u to miješali? A nemojte se ni vi miješati, prijatelju. Što vas briga za naše račune. A i rat je, a u ratu se svašta događa. To je vrijeme kad i Bog digne ruke od nas. A i u paklu postoje pravila. Mi rat nismo započeli, a branit se moramo. I kad taj rat ili bilo ko zabasa u naše dvorište, onda mi kujemo svoja pravila. Oni su dole ipak stavili gvožđa. To su činili ovi stariji seljaci, iskusni krivorovci, naši momci, nikakve veze s tim nemaju. Nisam se htio miješat, nije trenutak dok nas ne prihvate. Pa će onda nama početi stavljati gvožđa. A to se ne brine. Znaju oni koji im je došao u kuću.
jebem ti majku krvavu! U pomoć! Bože moj, koliko je nesretno svijeta večeras na ovako malom prostoru. Kapetane, jebem ti majku! Ej, slušaj me dobro. Ovo u najvećoj tajnosti. Izgleda da je nekog čedu uhvatila ona Neman. Da, ona Neman. Urliko je do ovde se čula, ali neće jedna mu majka. Evo, slušaj. Pazite da te zvijeri vas ne zaskoče. Puno smo ih posijali. Reci momcima da se dobro paze da ne stradaju. Ajde, Bog. Prisluškuju nam razgovore, a ovo bi ih moglo zanimati. Pripazi malo, odmah se vratim. Nama je prostor zadan. Klimatski uvjeti također. I jedno i drugo iscrpljuje ljude i mi ćemo biti prisiljeni povremeno odmarati postrojbe, a to može ugroziti stabilnost obrane. Ako selimo postrojbe sa zapovjedništvima, mi svaki put gubimo vrijeme. Upoznavanje terena, neprijatelja, prilika. Zato mislim da bi najpametnije bilo cijeli ovaj prostor podijeliti u 6 sektora obrane. Rujani, Čelebić, Koričina, Kobra, Cincar i Borova glava. Naša bojišnica je razvučena na 75 km. Oni veoma vješto ubacuju svoje napade. Malo tenkovima, češće topništvom i vrlo često diverzantima. Razvlače nas i umaraju i tome moramo stati na kraj. Svaki sektor imat će svoje stalno zapovjedništvo koje se ne mijenja i koje savršeno poznaje prilike u svojoj zoni odgovornosti. Tako kad na crtu dođu nove, odmorene snage, dočeka ih staro uigrano zapovjedništvo. I to će dati obrani potrebnu stabilnost. Ovo naravno stavlja veliki teret na zapovjednika sektora. Za njih će to biti rat bez odmora. Ali sad vam je barem jasno zašto ste baš vi odabrani za zapovjednika sektora, jel? Dobro upamtite sve detalje vaše zone zapovijedanja. Upišite u svoje pamćenje svaki kamen, svaki klanac i stablo, cijeli prostor vaše zone odgovornosti. Na našem bunjištu mi moramo biti gospodari, to je barem jasno. Onaj tko brani svoje mora biti duplo jači od agresora. Za posebne zadatke oformit ćemo jednu, ajmo tako reći, interventnu bojnu. Odabrat ćemo po najbolje momke, s nešto borbenog iskustva, dosta hrabrosti i fizičke izdržljivosti, znači najbolje. Oni će dijeliti sudbinu zapovjednog kadra, živjet će bez odmora, a ja osobno preuzimam zapovjedanje tom bojnom. Dobro, eto nas pri kraju, pa možemo zapaliti cigaretu. Imate još kakvih pitanja? Ako nema, onda vas častim jednom rakijicom, napominjem, jednom rakijicom i možete se vratiti svojim jedinicama. Ajde, sretno i uzdravlje. Uzdravlje. I sad što brže natrag na svoje položaje. Sjajan ti je plan. Pa to je modularni sistem sektorskog tipa, ako sam shvatio. Čestitam. Hvala. Sad još ako mi objasniš. Pa to je sustav obrane koji garantira fleksibilnost, a istovremeno i stabilnost na dugoj i teškoj bojišnici. Čekaj, kako bi ti to nazvao? A Bože moj, jel? Modularni sistem... Sektorskog tipa, nego kako? Drago je meni da si ti zajebavaš, a još mi je draže da si shvatio. A jesam ja dobro shvatio ko zapovijeda interventnom bojnom? Jesi, dobro si shvatio. Zna li general da mu zapovjednik operativne zone
predvodi diverzantske napade. Ako me čovjek postavio zapovjednikom operativne zone, onda mi je valjda i dao sve ovlasti. Slušaj, ide Zulu sa mnom, ne boj se. Idu svi koji trebaju ići. Moj Lošo u ovom našem ratu nema više zapovjedi na juriš, nego samo za mnom. A osim toga sam dobro znaš, kad god ljudi odu na neki težak i opasan zadatak, nikad nemaš vremena dok se ne vrate, dok se ne prebroje. Ovako kad se s njima, jebi ga, ako neko i padne s njim se. Nema iščekivanja. Uvijek misliš da si ti taj koji mu može pomoći. Spasiti mu život. U zdravlje, prijatelju. Bog, u zdravlje. Bio samo jedan stražar. Sve smo pregledali. Nisu nas očekivali po ovoj hladnoći. Si zbrojio tenkove? 7. Svi postrojeni u savršene mete. Spavaju junaci. Boli me duša za te tenkove. Kad bi bar imali vozače. Pa ako baš trebaš vozače, eno ti ih unutra spavaju. Jesam blesan. Ne pucajte, predaja! Ne pucaj! Obustavi vatru. Opkoljeni ste i svi na nišanu. Izađite vani bez oružja, ruka iznad glave. Jeste li vi zapovjednik? Zamenik. Komandanta ste upravo prvo gubili. Neka svi izađu vani s rukama iznad glave. Puno je izranjavanih, a ima i mrtvih. Iskasapili ste nas. Trebali ste ostati kod kuće. Ko vas je tjerao ovamo? Kod kuće je lijepo toplo, žene, djeca. Mi vas nismo zvali. A sad radite što vam se zapovjeda. Ko može neka izađe s rukama uvis pred šator. Ovo je izdaja! Ajko! Uvek se nađe budala. Samo jedan zapoveda. Mi se predajemo. Vozači tenkova 3 koraka naprijed. Ja sam tenkist. Vozač i komandir. Za sada vi ostajete tu sa mnom. Bojniče, preuzmite vozače. Poslušni i pametni duže žive. Vas su učili da smo mi koljači, ustaše i da jedemo malu djecu. Sad, kad to sve znate, ajde lijepo tamo, ajde. Imajte to na pameti. Vodi to. Dobro ih pretražite, vodi. Pobrinite se za vaše ranjenike. Razumem. Možda se vaši sjete i dođu vas pokupiti. Mi ne ubijamo zarobljenike. I ako vas mogu nešto savjetovati, ne vraćajte se u jedinicu. Vidite svojim kućama. Ovaj ste rat izgubili, za vas bi ova predstava trebala biti završena. Oprezno u šator, ako neko unutra samo pokuša pružiti otpor, ubijte ga. Šefe, urušimo šator. Pa nećemo ih ostaviti nezaštićene po ovakvom vremenu. Ali sve oružje pokupite. Mi nemamo klasično naoružanje u klasičnom smislu. Sve nam je u tenkovima. Ajde, seri. Ko te šta pita, ne seri. Stvarno serem. Ko je mene ikad išta pitao? Majke, mila, ako me ikad iko u životu zarobio, ja bih volio da to budeš ti. Ja bi to drugčije. Ajde sad ti ne seri. No, zapovjed, šefe.
Čoban tjera ovčice, lako i lane, diri, diri, dane. Čoban tjera ovčice, lagano. Slušaj me dobro lošo. Nemojte nas sad na kraju još vi poubijat. Ovi tenkovi koje vidiš su naši. Ej, čovječe, naši! Uvezeno iz Jugoslavije! Slušaj, dolazimo ti svi, živi, zdravi, zadovoljni, ne toliko da znaš. Ajde, Bog! Samo jedna ostala, lako i lane, diri, diri, dane. Samo jedna ostala, lagano. Bog. Hej, Bog. Razgovarao sam s generalom. Pozdravljate i čestita. Nada se samo kaže da ćeš znati što sad s tim tenkovima. Treba od tenkova najprije napraviti ješku, mamac na koji ćemo ih loviti. Oni će sigurno dolaziti po tenkove. Ili da ih vrate ili da ih unište dok mi ne stvorimo posade. Mi bi trebali iz drugih postrojbi potražiti ispomoć vozača tenkova, sigurno ih ima. Ako ih nema, da se to i naučiti. Nego slušaj, dotad mi moramo uvjeriti lisicu da smo jači nego što jesmo. Od sad ćemo kuhat hranu za 9.000 vojnika i to na 3 različita mjesta. Čekaj, to je 4.000 više nego što nam treba. Tvoja je briga da najpovjerljiviji ljudi noću bacaju taj višak. Nađite nekakve skrovite škrape i to mora ostati najsvetija tajna između mene, tebe i tih nekoliko momaka. Utjerat ćemo im strah u kosti. Oni su počeli ovaj rat misleći da je to nekakva vojna vježba. Posao preko subote i nedjelje, vikend ratovanje. Majko im. Sad im se tlo izmiče pod nogama. Njihov strah je naš najveći saveznik. A Boga mi, nakon epizode sa gvožđama nema više njihovih noćnih upada. Prilika da čestitaš lovokradicama na suradnji. Pomogli su mimo tvoje volje. Da, kako vi špijuni to nazivate, specijalni rat. U sirotinje su izmišljeni i pametniji izumi od tih gvožđa. Samo nezadovoljni ljudi mijenjaju svijet. A u ruku na srce pomogli su nama i lovokradice i gvožđa. Da, duga narodna tradicija, isto koji hajdučija. Nego slušaj, daj drži ih pod okom, ne daj im toga više, počet ćemo i mi upadati u te njihove trapule. Pa dobro, kad ova krčma počinje točit piće i kavu? To ćemo samo za odrasle osobe. I mornarici. A tako? Kojim dobrom? A navratio sam malo dolje do Umprofura, do Crnog i Murvice. Pa rekao, ajde obiđem prijatelja kad je usput. I tako ti navratio usput 100 kilometara, a? Tebe muči kako počet, a nas muči o čemu ćeš. Daj stres to što si donio. Pa dobro, idemo malo protegnuti noge do Zadra. Tamo te čeka general. U pitanju je nova domaća zadaća. Znaš da stari ne voli čekat. Ajmo onda. Sve ovo malo predugo traje. Bojim se da se polako privikavamo na okupaciju, a da snage Umprofora sve to polagano cementiraju. Došli su ovamo kao mirovne snage, ali sa takozvanim umpa zonama, zonama razdvajanja, kako to oni zovu, zapravo uspostavljaju nove granice. 100.000 izbjeglica, što naših, što bosanskih. To je 100.000 dešperatnih ljudi i nesretnih žena, djece i staraca. A te kobajagi mirovne snage lijepo su se tu ušančile i šuruju sa pobunjenicima, pa i sa snagama takozvane Jugoslavenske narodne armije. Puni su para, pune su ih krčme, a na pograničnim prostorima imaju čak i svoje kupleraje. To se više ne može trpjeti. Pa oni podržavaju i rat i stradanja.
Osim toga, nama je onemogućena komunikacija između sjevera i juga zemlje. Mi put prema sjeveru održavamo samo preko otoka, jer je Zadar u okruženju, Šibenik također. Čuli ste da je u Šibeniku pogođena kupola katedrale. Remek djelo svjetske umjetnosti i sakralnosti. Tko taj dan nije pustio suzu od bola? Budimo iskreni i realni, sprema se amputacija dijela zemlje i to je taj prokleti osvajački plan Virovitica, Karlovac, Karlobag. Došlo je vrijeme da oslobodimo i spojimo sjever i jug zemlje. Maslenica. To je prva točka. Oslobađanje Maslenice, to je ujedno deblokada Zadra, Šibenika i slobodan put prema sjeveru. Treba nam potpuna tajnost pripreme. To mora biti iznenađenje kako za neprijatelja, isto tako i za te nazovi mirovne snage. U najvećoj tajnosti treba provesti pokrete jedinica tako da akcija djeluje kao orkan koji će pomesti protivnike jer nas ni u snu ne očekuju. Oni su uvjereni da smo mi još uvijek slabi i nejaki. U ovoj akciji sudjeluju prvi put uz kopnene snage naša mornarica i zrakoplovstvo. Pa pokazat ćemo svima pošto musa dere jarca. Tvojom akcijom u Livanskom polju oslobodio si nam vrijeme za rješenje dubrovačkog prostora. To si sjajno odradio. Sad natrag do Livna i vidi kome ćeš ga ostaviti na brizi, jer oni će sad još jače pritiskat Livno, a ja te trebam na Maslenici. Narod ne spava, djeca nemaju mira, škole ne rade, umjesto da su u tvornicama, na oranicama, naši ljudi nosaju puške i ginu. Narodu je otet mir.